Xa temos os resultados das probas e o tumor está moi estendido. Sinto. Como moito quédanlle 2 meses de vida. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. ¿Tes un pitillo aí ou que? Amigo, sabes que cada día morren 600.000 millóns de persoas a causa do tabaco? Cada cigarro contén 1 tonelada de cancro, o equivalente a 256 campos de fútbol. Por non falar de que, co que gastas nun cartón de tabaco, poderíamos escolarizar a 20 nenos de Culleredo. Pero tes un pitillo ou non? Non. Esto que carai me estás a contar que pareces miña bella, me cago... Vedes, amigos, iso é o que provoca o tabaco.